I dobrodošli u MB Gaming, danas počinjemo prvu epizodu na serveru koji se zove Mineplex i igramo jednu mini igru koja se zove Sheep Quest. Mi ćemo biti plavi i pokušat ćemo pokrasti sve ovce od drugih kako bismo sakupili u ovom dijelu najviše ovaca od ostalih. Eto, možemo krenuti. Okej, evo je ovca, dobro. Pa već imamo dvije ovce. Uzeli smo jedan. Tako, ostavili smo ovcu ovdje. Jedno pa ako nas gađa strela. Imamo najviše ovaca, 5 ovaca, dok ostali nemaju nijedno. Dobro, evo već ovi zeleni imaju jednu ovcu. Vidite ovu oščicu, pa to će malo te nosim na grbače. Oho, ja. Šta je bilo bre mjesto? To ćemo. Uff. Evo proti njega. Ima jače oružje od mene, tako i moji pametni stoje tu i brane se. Tako ja nisam ni uzeo ovcu. Lepo pogledaj. Pa vidi njega. Šta, nema nikog? Ovo ne smijem raditi. Što će lako uspjeti ostali da nam pokradu ovakve ovce dok smo mi svi potrazi za drugim. Evo, kao što sam neko vidio jedan za mene. Opa. Ne vidim ga. Bili smo ga prije na prednju i... Ajde bre, dolazite mamo, bre, ne mogu bre... Ti njih... Halo ljudi, aj... Prvi put smo bili uvijeni i gledajte bre. Sve su nam ovce odnijeli. Ovo je nevjerojatno ljudi. Najviše smo ovaca imali. Sada smo nam sve odnijeli. Haj, ne mogu da verujem. Okej. Sada idemo i mi malo da krademo ovce. Opet su ostavili same. Dobro, to budi tu. Stojite ga vrijed. Na njega. Ne! Ne bre! Ubili su nas i drugi put. Mi smo treći bre, a najviše smo imali, to jedino ne mogu da param. Ne bre da ga juriš. Kakav opak, ljudi moji, ne mogu da ga uhvatim. Beži čovjek, stani dok te jurim. Ajmo da krademo ovce. Beži, beži. Beži. Sad. Ne! Ne, ko nas je to pogodio strelom? Hajdemo bar... Opa, opet smo uzeli. Se branite od njega. Ne smo da nas ubije. Aaaa, nećemo uspjeti da dovedemo još te ovce. Aaaa, ponovo smo nas ubili. Da li toliko nemamo sreće ljudi moji? Da li smo zadnji? Ovo nam nije uopšte trebalo. Sada su crveni koji su imali najmanje, oni su sada prvi. Vidim ga ovaj što bombarduje strelama, pa to on će i prema vama. Vidim dobar se s nama. Pa... Au bre, au ljudi moji.
banan čovjek napravio mi se, kako smo mi čudno kako smo. Da, crveni su osvojili, mi smo ipak drugi, što i nije toliko loše. Ok, to je bilo to, vidimo se u nekoj od sljedećih epizoda gdje će igramo još puno mini igrica. Igrat ćemo i također Hunger Games, igrat ćemo The Bridges, igrat ćemo svašta sada kada imamo premium account. Ja se inače sada zovem na ovome Chili, pa valjda duplo nešto tako. Ok, vidimo se, doviđenja.